beda apa congga cuma denang. Dah iya mak. Kok terorat nyari kini begini iya. Kayak 8 bulan sakit tak temu beres ya. Emang sakit apa binin kaki recong? Tahu mak. Kok dulu tak ngerti ke sakit ini bini. Mari cong aki. Ini bini dijak sakit apa mak? Lu nyok tanong sih. Astagfirullahaladzim. Nik sampai ke tendi ngak ri binin cong. Kelero kaki sambil dengar cong. Lah tulis sambil ke sakit. Engkau cuma bisa doa tidak pengir. Manter tulis beres. Thank you mak. Sekelangkong mak. Ngiring gula terus thank you. Allah, manter tulis beres binin tuh. Bu, naik kaki tak beres ibu. Kaki tak nisirkan kau ibu. Gila. Ini serga anak nih. Ayo kebaras yuk, kena sering anak belakang itu. Kak, kok sekolah nih kak ya? Kan saya nggak kok motor anak nah. Le. Mari cek deh le. Oh. Le. Cak bu. Le. Kita jong kuat nih le. Cak bu. Cak bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Kelangkong. Ini apa sabar lah ya? Kelangkong. Iya. Kirikel teh, kan gula ki terus lagi. Kelangkong Ustaz, tikel maki sekoni terima ki. Sekolah nanti boy, gini keng nolak Thank you. karena sampean selebih cek ngeputo. Salah dan gue tak bisa apa yang apapun apa, pasti nerema aki kok bang mereka. Ngerengki, Thank you. Kelangkong Ustaz. Engki, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna Siapa ilaihi boleh raji'un. semate. Jaya mada je kita oleh to beton. Lebih doreng mati boleh. Ampun Siapa mati? kel umur gela sebelum mesobu Alimah binti Siti Ya Allah. Mireng deka tantretan Pilih tak subai do umur kena. saya tak ketun kerepotan neng compokna ya tuna lengki deka compokna almarhumah
Sekak dintoh dari peten kaula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. illallah, la ilaha 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 illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Alimah binti Siddi, udhkuril ahdal ladhi kharajti alaihi min darid dunya ila daril akhirah, wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annal mauta haqqun, wa annal qabru haqqun, wa anna na'imuhu haqqun, wa anna adzabahu haqqun, wa anna su'ala munkarin wa nakirin fihi haqqun, wa annal ba'sa haqqun, wa annal hisaba haqqun, wa anna syafa'ata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ampun atingkel umur kelak sebelum sobu Alimah. Saya putra bini na Bu Siti ngireng nyokna persaksiepon cek bahwa almarhum Kak Dintoh mateh kalaben apekah iman sareng Islam tengki. Ben Pak Enga seterakhir dari peten kaula dek ketantretan ben pele tetangke ngireng argai orang tua mumpongki bede cek sampai adente peke nenyabe karena tade kerong selebihnya ke tempeng kerong anak foto dek ke orang tua sela ampun tinggal mate sekak dintoh dari peten kaula orang ben lebih nah nyon sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tong, Torik, Iya bang. sengakan na Jong. Kagak selaku tak akan sekali. Tong. Bab anda mata kita lah sekali. Tak tahu bang. Keluar ya. Dia di mana? Tak sengakin jibianan. Mari suruh lama dari luar.
Ya Allah. Nispan aba, cilinga ki anak bima. Pas dia merita ya. Pun anak letada anak ki kene, kemalako ta andi. Pas bil si mupunga anak foto munda iya melolo. Pula aja enter kelema narempu masalah laku kaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, ya tojuk gelu. Ini kak nggak seporan lah. Di beri tak nyapa pematen Brooklyn. Pulang singkok beri survei aja kak. Itu na tak rapi lek. Ale. Beda apa baik kak? Iya beri kak subuh ya. Coba kita. Nja apa baik kak subay aja. Dia nak melolok. Kak orang sore songarang. Tak nyaman minta ganggu kakak. Berdebar lo apa kak mak denda. Udah iya lek. Kok terus tanya masalah laku. Dan kaki lebih pengalaman. Sengko tandi pengalaman laku pole kak. Selain ke Malaysia. Iya tak rapi lek. Di namanya ke Malaysia. Iya munda iya kak. Teking ko aram buka ketang tekong sama mangkat sengko saben. Iya di ini lek. Bingko dan tisa kabar. Iya kak. Main kok terus ya. Demak kak. Iya ra gelut tere eno. Melek ya. Iya kak. Assalamualaikum. Si Syahid. Waalaikumsalam. Kaki man. Iya Ci. Ya mai masuk. Derem Ci. Beresan kaki. Iya alhamdulillah man beres. Kaki dari rumah. Alhamdulillah Ci. Pada beresan sengko. Habis lah kaki semula di Malaysia. Atau mau beri matura. Injak iya Ci. 3 bulan sengko Ci. Berdenang yang betul. Mungkin setia no apa dena. Kau lagi makan pole ke Malaysia. Injak. Sengko dan narik yang di paro lain. Perlu apa mangkan? Ah, Noraci. Ayo, beda apa? Dia kak tuan. Engkau dan nak tanya. Coba ada pemberangkatan ke Malaysia bulan ini. Iya beda le. Kok ji paling memakan karena 10 sih dia ya. Iya. Makan kaki siapa sih emang tuh? Iya tang epar kak tuan ngocak apa ke Malaysia. Cuma biaya sesetia sesapen tak pada le. Setia perkiraan 15 jutaan lah. Imun urusan biaya di seter beter kak tuan. Bede. Portang epar lemangkat.
Oh ya mun kakek sangkup tak apa leh. Deki pada pemangkatan kurang lebih 11 hari bingko lek kaper. Ila apa krempek lu kaki bi lakin bener pergi. Jadi malah nyaman dek urusan. Oh iya kok pasrah kaki kak tuan. Sini kok langsung ya. Iya mayu. Baik kak. Baik kak tuan, sepora. Iya man iya. Kaki lek. Iya kak. Kini raka cek laku sosato. Sambil mari taruh berat ke seko. Njek rale. Yang lidah iya badan. Iya tahu deh ya kak. Oh iya lek. Dia remong kok saya rempek masalah aku ribet neruah. Bedi ya. Bedelah kak, menurut saya laku ji. Sengko mari rempek lah ketang tekong saben sing mangkat sengko. Cobaan setia tak pada bi saben kak. 2000 segemi. Biaya 15 juta kak. Aku lek. Di mong kok saya nomor apa saya jadi lek. Wis kak. Mun soal biaya, cetir ke betir kaki. Apa can sengko? Por sebenting kaki mangkat. Iya lek. Nuraka. Torik dem mamate ketela. Asa kalau madrasah mun bajari ya lek. Oh. Iyalah kak. Engkau terus ibu ya. Iya. Mak, kok mangket ya? Saya nggak mau kacong kok. Iya nak, untuk selamat bentuk hajat. Iya mak. Syukuran pak. Lek, syukuran kok mangket ya? Iya. Pak, demam kaki pak. Demam kaki pak. Pak. Demam pak. Lah jong. Ini musafir panjala kok jong. Ini kaki musafir ya. Buka kaki jong ala aku jong. Pak. Ini tuh jona. जब सांसें भरूं मैं